إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقاه وقاه فأقرضوه فإن من أقرضه جزاه فاشكروه ومن شكره زاده. عباد الله اعلموا أننا عن قريب سوف نقبل إلى أيام فاضلة، إلى أيام كريمة، إلى أيام تكثر فيها الخيرات، إلى أيام تكثر فيها البركات، ألا وهي أشهر ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى أقسم بها، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. يا بالله تدبه يترودني الله سبحانه وتعالى on tagudo en wadi en julde en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on podudo gurdam meden ha ka fewndi do hiden tori Allah yo Allah juutin duubi men di mojjinana en battane den en seedi ke Allah rewetedo si wona Allah en seedi ke annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado makko ko nulaado makko. Jaabi Allah teddube on dabbirama hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi kala on huludo Allah dandaymo on dabbirama nyawlugol Allah kala on nyawludo Allah yobitaymo on dabbirama jarnugol Allah kala on jarnudo Allah beydanaymo yo Allah beydan en fo beden. Ono jaabi Allah teddube ande nebata hay seeda ɓaawo balɗe seedaje ɗoni ɓaawo tan seedajo ɗoni en aray e ñalɗi tedduɗi, ñalaaɗi molanaɗi, ñalaaɗi ɗi tawata moƴƴereji no heewi e muɗum, ñalaaɗi ɗi tawata baraji no heewi e muɗum, ñalaaɗe ɗe tawata si jiya julɗo on golli moƴƴereji e makko baraji ɗin ko sowete ɗum cowale. Haray noon ko hende woni ɗen ñalaaɗe ɗum woni kañum sappo donkin on, sappo arado on ka donkin. Ɗe ñalaaɗe ko ñalaaɗe tedduɗe, ɗe ñalaaɗe ko ñalaaɗe ɗe moƴƴereji heewi e muɗum, ɗe ñalaaɗe ko ñalaaɗe ɗe tawata julɗo on si golli gollal moƴƴal e majje baraji ɗin ko soweteɗe. Ko waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala no weltori dewe ɗen fof tentini kadi dewe golleteɗen e ɗe ñalaaɗe sappo ɗo. Haray ɗe ñalaaɗe ko ñalaaɗe tedduɗe. Allah subhanahu wa ta'ala o hakke ko tawata ɗe ñalaaɗe ɗo hiɗe teddi, hakke ɗe ñalaaɗe sappo ɗo ɗe balɗe sappo arane ka donkinno hakke ko tawata hiɗe hitti, hakke ko tawata hiɗe yiɗaka Allahu subhanahu wa ta'ala o Allahu subhanahu wa ta'ala wondiriɗe. Ɗum noon Allah wondirta si wona ko hitti, Allah wondirta si wona ko teddi. O wi wal fajri wa layalin ashir. Ɗe ko ñalaaɗe tedduɗe Allah subhanahu wa ta'ala o wondiriɗe. Haray yo musidɓe tedduɓe hakke ko tawata ɗe ñalaaɗe hino hitti, hakke ko tawata ɗe ñalaaɗe hino teddi, nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam kañum kadi tentini fi ɗe ñalaaɗe. Ɓe maaki ma min ayyamin ahabbu ila allahi fihinna al'amalu min hadhihi al-ayyami al-ashr fakthiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Akhrajahu ashabu sunan. Nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki no ala ko ɓuri e mawnude ma no jeya e ko ɓuri e mawnude e ñalaaɗe ɗen ka Allah golleji ko tawata kon Allah no ɓuri weltorde, golleji tawata ɗin Allah subhanahu wa ta'ala on no ɓuri hittinde fi mum no weltori kañum golleji golleteɗin e ɗe balɗe sappo ɗo. Dewe golleteɗen e ɗe balɗe sappo ɗo haray Allah no hittini fi ɗen, himo mawnini fi majje, himo weltori ɗe fota ko hina seeɗa. Allah no weltori dewe ɗe fof tentini dewe golleteɗen e o sappo donkin ɗo.
ko ɗum waɗi so nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓay jooni awa ko non woniri awa hee ɗuɗɗinee maakugol allahu akbar, ɗuɗɗinee kabbirgol innugol allahu akbar, ɗuɗɗinee maakugol la ilaha illallah, ɗuɗɗinee maakugol la ilaha illallah, ɗuɗɗinee maakugol alhamdulillah, alhamdulillah yettugol Allah. ɗi konnguɗi ɗuɗɗineeɗi kañum e ɗe balɗe sappo ɗo, ɗuɗɗineeɗi fota fota koyina seeɗa. ɗum ko yamirore immorde annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. haɗanno yo musidɓe tedduɓe, tinne ko moolana waɗugol dewe ɗen e ɗe balɗe sappo ɗo, wano renugol e julɗele ɗen, julɗele ɗen, wano juulugol ngol, wano hoorugol ngol, tentini ka hoorugol tentini yawmo arafa on. mo heɓi feere hoorugol ila ñande go'o mayru haa ñande jeenayi mayru, ɗum ɓuri e moƴƴude, ɗum ɓuri e labeede, ɗum ɓurata weltinde allahu subhanahu wa taala. mo heɓi feere hoorugol e ɗeɗo fof haray ko ɗum ɓuri e moƴƴude. mo heɓaali feere ɗe fof awa beteke yo hooru yawmo arafa on, awa hay bete yo hooru nden ñande. oti yo wakkilo hoora yawmo arafa on, wakkilagol hoora nden ñande kañum e ɓeygure mum, nden ɗum ko hunde labaade noon, ko hunde moƴƴude noon. arayi ko waɗa noon kadi honɗum al-iktharu min as-sadaqa wa silatul arham, ɗuɗɗingol kadi ittugol sadaka, ɗuɗɗingol ittugol sadaka e nder ɗe balɗe sappo ɗo, ɗuɗɗingol ittugol sadaka e nder ɗe balɗe sappo arade ka donkin ɗum ko hunde yiɗande ka allahu subhanahu wa ta'ala. ɗuɗɗingol jokkugol enɗan, ɗuɗɗingol jokkugol enɗan, haray julɗo yo jokko enɗan makko ɗan, enɗan koko jokkete wona ko taƴete. ko waɗi jokkooɓe enɗan ɓen ko yimɓe aljanna, allah dandu e wongol taƴooɓe enɗan. ɗum ɗo haray kambaji moolanaaɗi no e muɗum. haray noon goɗɗo goo o innuno nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o inni wo min ndey nulaaɗo miɗo jarribora musidɓe, mi moƴƴoto e maɓɓe kamɓe ɓe bono e an, mi okkoraɓe kamɓe ɓe ɗawanmi, mi yahata maɓɓe kamɓe ɓe yataka an. o konti on tuma nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki, si tawi ko woluɗa ɗo ko non woniri faka annama tusiffuhumul mal, e maaki si tawi ko wolɗa ɗo ko non woniri haray no waytiro siɗa ñamminde ɓe doondi wulndi. awa kadi allah accitatama wallude e hoore maɓɓe, beru an kadi a changeali no wayirɗa ni. harayo musidɓe tedduɓe, nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no wanginane wondema yoɓitoowo wawata jokkude enɗam. ɓe maki wona yoɓitoowo woni jokkoowo enɗam, ko woni jokkugol enɗam ko moƴƴotooɗo e moƴƴiɓe ɓen e musidɓe mum ɓen, moƴƴo kadi e bonotoɓe e mum kadi e musidɓe mum ɓen. wona ya suɓu moƴƴotoɓɓen ema moƴƴoɗa e ɓen, bonotoɓɓe ema an kadi bonoɗa e maɓɓe. ɗum noon waɗetaake. an moƴƴo e ɓe fof maɓɓe, woni ko moƴƴotooɓe ema, woni ko ɓe moƴƴotako ema, an wonu moƴƴotooɓe e ɓe fof fii honɗum. ɗon a heɓay baraji moolanaɗi, a heɓay moƴƴere moolanade, a heɓay welaye allahu subhanahu wa ta'ala. a waray ɗum kadi no hitti e dendagal ñalɗi hitande nden fof tentini noon kadi ka sappo donkin arano ɗo. a waray musidɓe tedduɓe, anden kadi wondema o balɗe sappo donkin arane ɗo, ɗeɗo ko fursa moolanaɗo wonande tuubugol rutto ka Allah, wonande tuubugol toro Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaafano ɗum, yo Allah muññano ɗum, yo Allah acca ɗum dendangal bonnereji mum ɗin jani e kewɗi. ɗum ko hunde labande noon, haray noon o tuubugol ɗum sartiji no ton ko wiyete surutu tawba, sartiji tuubugol. haray noon joma lakdari no jantani en seeɗaji e majji, o inni annadamu ala ma fat, ko ninsugol ko feƴƴi kon, bonnereji ɗi bonni ɗin ko feƴƴi kon, o tigi o ninsa ɗum ɗon taw. so oti ninsi ɗum ɗon, hande kadi wanniyatu ala an la yauda alayha, oti fiɓa ka ɓerde mum, oti yiltitata ko ɓe suguɗɗin bonnereji ɗon hande kadi. e hoore ɗum kadi oti desida kadi o accita kadi ɗin ellaji kadi ila fewno ko o wonno hara wona nennugol. no ɓeyditi ɗon wano ɗiɗiɗi, no hendi woni ɗin ɓeyditiɗi ɗon, yo taw hara oti no laɓɓinani allahu subhanahu wa ta'ala tububuye on, al ikhlas, laɓɓinangol allah tububuye on, taw oti no laɓɓinani allah, ta wona yiingo,
wona nani tawara ko fi Allah otino laɓɓinani Allah. Jawabun nun e sakkitorun nun ko honɗum koyo taw hara ko wagutu ka tububuye jaɓete, koyo taw hara ko wagutu ko tan ko wagutu ko fewndo ka tububuye jaɓete, tububuye otigi on hawri e muɗum. Landugal no wiya e hara no woodi wagutu maɗum tan ka tububuye jaɓetake no woodi wagutu ka tububuye jaɓetake. Honɗum woni ɗum ñande tawata nangen fuɗiri ka gebutirta ton. Si woni nangen fuɗiri ka gebutirta ton nden ñande haray tububuye jaɓetake. Sabuna haray fuɗirgol fuɗugol nangen ka gemutirta ton si nge fuɗiri ton ɗum ɗon haray ko mande ɗum ɗon haray ko alamatu min alamati alqiyamati saati alkubra. Haray ko mande immorde e mandeji darngal jani ɗin kañum noon si ɗi fuɗɗike ɗi fof ɗi jokkodira woni. Haray noon haray andama on ɗon ko woni tubirde nden ñande ko ɓay oti tawi darngal ngal daroto woni. Ko en toriki Allah yo Allah arsuko en tubugol jaɓane ado nde ñande. Donc haray ɗe ñalaɗe 10 donkin arane ɗo ko fursa molanaɗo wonande tubugol, ko fursa molanaɗo wonande tubugol. Haray musidɓe tedduɓe ɗum noon si otigi tuubi Allah jaɓani otigi tububiye on haray ɓe inni wattaibu mina dhanbi kaman la dhamba lah. Mo tuubi o jaɓanama tububiye makko on haray himo wayri wa mo ala dhunubu, haray mo wari mo waɗali bakkatu sabuna otigi o yaafante wuyitode no hawnaki ka o waɗane ko moƴƴi kadi ɓuri ɗum ɗon honɗum wonde o jeye e ɓen alladina yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa yubaddilu yani alladina yubaddilu llahu subhanahu wa ta'ala sayyi'atihim hasanat. Allah sanzana ɓe ɗin boneji maɓɓe ɗin ellaji maɓɓe o wattitana ɓe ɗum moƴƴereji, o wattana ɓe ɗum moƴƴereji. Allah waɗi en jeyaɓe e ɓen, yo Allah waɗi en jeyaɓe e ɓen ɓe Allah jaɓanta tuubu ɓe todena ɗin ellaji fof o wattitana en ɗum e moƴƴereji. A waray Allah subhanahu wa ta'ala on ko yaafotoɗo. Haray musidɓe tedduɓe no jeya e faljere kadi innugol kañum waɗi ellaji ɗuuruɗi bakkatuji ɗuuruɗi wonnema ɗum ɗo fof Allah yaafotako oye o yaafoto. Allah subhanahu wa ta'ala o ala ko ronki o wiye ka ɓuradare makko tedduɗo ka suratu Zumar o inni qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wono yo fantiniɓe waɗugol dhunubaji, waɗugol ellaji, waɗugol boneji, wata on taƴo dey e yurmede Allah nden, wata on taƴo dey e yurmede Allah nden. Allah no wawi yaafade dhunubaji o tigi ɗin ɗi foppo Allah no wawi wadde ɗum. En torki Allah yo Allah waɗan en ɗum. Haray musidɓe tedduɓe haray no jeeya e ko hana kadi tiiɗinede e mum ka 10 arano donkin ɗo kadi otinde etoto moƴƴintina hakkunde otigi e dendangal musidɓe makko ɓen. Kala ka tawata ellahu no hakkunde otigi e musidɗo muɗum otigi eto kañum no ɓe famodirira e fii ɗum. Oti kañum jippito ɗum be hawka ko wiyete kon townitare e mawnintinare. Oti jippito otigi o jeeja musidɗo makko on yo yaafomo. Hay si tawi hara ko kanko toñuma kono an so tawi an ari e makko a torike mo yaafuye hawnaki kanko kadi nde o hersa o inna enele tigi tigi o mimmi toñi o kono kanko ari o jeejilan. Donc yomi jaɓanmo min kadi tigi tigi haray min kadi mi torike yaafuye. Hande kadi seytane o wawata a heɓata kam iso hakkundeji maɓɓe. Kono mum be si woni e townitagol ɗofto seytane mum be woni e ɗurtagol ɗurtagol musidɗo mum on hande kadi seytane heɓay yonde ka natira. Ɗum noon seytane o ko gaño inna shaytana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Seytane ko gaño mon onon kadi jogitemo gajo ko woni noddude fedde makko ɗen ko ha wodeɓe ka yiite jahannama. Seytane o ko bonɗo ko lorrowo fota ko hina seeɗa yo Allah dande en kana makko. Haray musidɓe tedduɓe e o 10 arane ka donkin ɗo haray ɓure molanaɗe no soomi e nder ɗe balɗe 10 arane ka donkin ɗo. No wiruɗen ni nane hakke ko tawata hiɗe mawni Allah wondiriɗe. Allah wondirta si wona ko mawni. Allah subhanahu wa ta'ala o wi wal fajri wa layalin ashr. Firoɓe alqur'ana ɓen ɓe firiri on ɗin gemmaji 10 ɗon wondema ko ashuri dhil hijja. Ko 10 on ka donkin, ko 10 on ka donkin ko ɗum firoɓe alqur'ana ɓen woni ko ɓe firiri kañum e on aya ɗon. No jeeya e maɓɓe kañum ibnu kathir rahimahullah no jeeya e muɗum kadi wondema
e ɗen ñalaade ɗon annaha ahabbul ayyami ila Allah lil amali salih ko ñalaade ɗe tawata Allah no ɓura weltorde golle moƴƴe e majje. Allah no weltora golle moƴƴe gollaaɗe e nder ɗen balɗe sappo ɗon fota ko hina seeɗa. ɓay noon ko Allah woni ko jaɓata, ko kanko woni ko jaɓantay. jooni noon gooto kanko tigi haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓanginani e wondema golle moƴƴe gollaaɗe e ɗe balɗe sappo ɗo no weltina Allah no weltori ɗe. haray julɗo kala yo wakkilo gollugol golleji moƴƴuɗi ko moolana e nder o sappo donkin ɗo. kadi hakke ko tawata moƴƴereji ɗin no heewi e kañum ɗe balɗe sappo ɗo ma ɗum e nder ndu lewru e ndu lewru donkin tentini sappo arano on ɗo ijtima'u ummahatil ibadat. haray nene dewe ɗen no hawtodiri no moɓodiri kañum e nder ɗe balɗe sappo donkin ɗo. haray noon no jeeya e ɗum ko wiyete kon as-sala julde nden. julde haray no e ɗe ñalaade fof kono no e ɗe balɗe sappo ɗo kadi no jeeya e muɗum kadi honɗum alhajju hajjugol kadi e ɗum kadi no jeeya kadi e muɗum kadi ko gollete e ɗe ɗo. no jeeya e muɗum ittugol sadaka, no jeeya e muɗum waɗugol takbir at-takbirat, no jeeya e muɗum ittugol sadaka, no jeeya e muɗum jokkugol enɗal. ɗi moƴƴereji fappo hino soomi e nder kañum ɗe balɗe sappo ɗoɗe. haray kara han ɗiɗo fof moɓodirta e ñalaaɗe si wona ɗe ɗo. ɗiɗo fof moɓodiri wo e ɗe kañum ɗe balɗe sappo ɗo. ko ɗum waɗi ɓe holli nokkugo wondema julɗo on si woni e moƴƴereji fuutike otigi ɗi otigi hanuno waɗude ka suumaye yo huulan sappo arano on ka donkin. mana hara no woodi gollal moƴƴal ngal faalanoɗa gollude ka suumaye kono woopita ma yejjita ma ronka newaade gollugol ka suumaye. jooni noon huulitani sappo donkin on golla ɗon haray ɗon kadi a hawriti ko fi honɗum ɗe sappo donkin ɗo ko ñalaaɗe ɗe Allah ɓuri yiɗude, ko ñalaaɗe ɗe Allah ɓuri weltorde, ko ñalaaɗe mawnuɗe, ko ñalaaɗe hittude, ko ñalaaɗe ɗe tawata dewe ɗen Allah hino weltora e mum ko moolana fota ko hina seeɗa. no fahin kadi no e nder ɗe kañum ɗe balɗe sappo ɗo kadi no jeeya ko hitti ko wooda e majje honɗum yawmu arafa on kadi ko e ɗe ɗo woni ko jeeya. ɓay ɗen andi yawmu arafa ko ñande jeenayi donkin, ko ñande jeenayi. ɗum fayin ko e nder kañum o sappo kañum arano ka donkin ɗo jeeya. ko ɗum waɗi haray nden ñande no yiɗana hoorugol kala julɗo si wona seeniɓe ɓen ka hajju. seeniɓe ɓen ka hajju tawaka, kono kala tawɗo heɓaali feere seenagol hajju on oti yo wakkilo o hoora nden ñande. ko waɗi nden hoorugol ñande arafa on ɗum konkor kaɗon Allah no weltora ka fota ko hina seeɗa. Allah no weltora korka hooraka nden ñande. kala dewal waɗangal nden ñande ko dewal ngal Allah ɓurata e weltorde. hakke ko tawata Allah no weltori kañum yawmu arafa on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no ɓanginane wondema ɓe tañƴini dey wondema ɗum ɗo yawmu arafa on wonay sabu oti yaafanede boneji duuɓi ɗiɗi, hitande feƴƴude nden e hitande wonde arde nden, hitande feƴƴude nden e hitande wonde arde nden. ɗum ɗo o yawmu arafa kanko kadi koye sappo donkin arano woni ko jeeya. no jeeya e muɗum kadi ko wiyete ko yawmu nahar, ñande julde donkin. andi julde donkin ñande sappo ko jande sappo donkin, kono ñande woni ñande julde donkin. on ɗon kadi koye nder sappo arano woni ko wooda. ɗum ɗo fof no holli ɓure wonde ɗen ka yawmu kayonno eɗe balɗe sappo arane ka donkin ɗo. julde donkin on ko e nder ɗen balɗe ɗo woni. ɗum no holli ɓure won jeeyaɗe ɗen ɗon. no jeeya e muɗum ɗuɗɗingol jantagol inde Allah ɗuɗɗingol jantagol inde Allah. julɗo on no ɗaɓɓira ɗuɗɗingol waɗgol ko wiyete kon azkar e habbirgol e jantagol inde Allah ko moolana. jantagol inde Allah ɗon haray no e mum janngugol alqur'an, no ton e juulgol e nulaaɗo, no ton e innugol la ilaha illallah subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar non ha yaltoy. haray ɗum ɗo fof ko golleji ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala on no weltora ɗi tentini taw julɗo tawɗon ɗuɗɗina e waɗugol ɗum kañum e o sappo kañum donkin arano ɗo. haray ɗiɗo fof ɗi piiji ɗi jantaɗi ɗo fof ko hollugol wondema e neele ɗe ñalaaɗe ɗo
ko nyalaade ɓuraade yiɗeede ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Joni noon musidɓe tedduɓe, no ton golleeji ɗi tawata julɗo haray no yiɗa gollugol ɗi kañum e nder ɗe balɗe 10 arane ɗo. Golleeji ɗi tawata no yiɗa gollugol ɗi e ka 10 arano donkin ɗo. No jeeya e mum no wiruɗen ni nane at-tawbatu sadiqa, tuubugol tuububuye goongayankowol. Haray tuubugol e nder o 10 donkin arano ɗo, ɗum ko hunde labaande non, ko hunde moƴƴunde non, ko hunde ɗaɓɓiraande julɗo on non. No jeeya e muɗum almuhafadatu ala salah, reenugol julɗeele ɗen. Ko faanda noon ka julɗeele ko wano wagutuuji ɗi farillaji ɗin jowi, e wano sunanur rawatibu, e wano salatu duha, e wano non haa yaltoy. Haray ɗum e wano waɗgol qiyamul layl. Haray ɗiɗo fof no soomi e honɗum kañum e julɗeele ɗen. Haray julɗo no ɗaɓɓira ɗuɗɗingol waɗugol e julɗeele ɗen kañum e nder o 10 donki aran ɗo. Aran ɗum taw ko farillaji ɗin jowi. Wagutuji farilla ɗin jowi oti o wakkilo o eto o desida ka ɓerde makko, si Allahu on jaɓi o wagutu hay gooto fuutotakomo ka julde jama. Oti desida ɗe balɗe 10 ɗo fof wagutuji ɗin ɗi jowi kala e nder 24 heures on ɗi fappu majji Incha'Allah kaka juulirde oti juulidata ɗi julɓe ɓen. Haray ɗum ko hunde labaare noon, ko hunde moƴƴude ɗon, ko hunde nde tawata baraji no ɗuuɗi e mum. Itti o kadi ko heɓi feere waɗgol qiyamul layli, ɗum kadi haray no laba onon non. No jeeya e ko julɗon ɗaɓɓira kadi waɗugol ka 10 arano ɗo, on ɗum hoorugol ila ñande goo haa ñande jeenayi. Hoorugol ila ñande goo donkin haa ñande jeenayi donkin. Ɓayden andi ñande 10 ko julde, ñande 10 ɗon ñande julde non hooretaake. Jon noon julɗon no ɗaɓɓira si o heɓi feere hoorugol ila ñande goo haa ñande jeenayi, ɗum ko hunde labaande noon, ko hunde moƴƴunde noon, ko korka ka tawata Allah subhanahu wa ta'ala no weltora ko moolana, ko korka ka tawata wonay sabu Allah subhanahu wa ta'ala weltano o tigi. No wiruɗen ni naane, so ti heɓi feere ɗe fof no laba no ɓuri e moƴƴude. So ti heɓaari fof awa beteke yawmu arafa on kam beteke, awa harane ñande fuutaaki o tigi. O tigi haran yawmu arafa on kam nden ñande o tigi o wakkilo o hoora on ɗon. No jeeya e muɗum kadi on ɗum al-iktaru min adh-dhikri wat-takbir. Oti ɗuɗɗina waɗgol adkar, oti ɗuɗɗina waɗgol adkar e nder ɗe balɗe 10 ɗo. Oti janto inde Allah ko moolana. No jeeya e muɗum hara oti yejjitaali fuɗɗorgol honɗum ko wiyete kon adkaru sabahi wal masa. Adkaruji waɗeteɗi ɗin bimbi e kiikiiɗe. Adkaruji watteɗi ɗin bimbi e kiikiiɗe. Ɗinno e defte ɗuuɗuɗe. Haray defturno ton kun tawata buy no jogii kun hakkikoɓe hajjumo makko on janda hay ko watta hay e nder jiifa iko inne hisnul muslim. Haray hiɗi janta ɗon e application ji kadi ka téléphone ji kadi ɗuuɗuɗi kadi no mari, defte kadi ɗuuɗuɗe kadi no janta e heera hiɗi janta tonde. Haray ɗuɗɗingol waɗgol adkaruji ɗin ɗum ko hunde labaande ɗon. No jeeya e mo no wiruɗen ni janngugol alqur'ana on, janngugol deftere Allah nde. So ti heɓi feere tippugol alqur'ana on fof e nder ɗe balɗe 10 ɗo, ɗum ɓuri e labeede. So tigi heɓaali o waɗa ɗo ittiri ko heɓata feere kon. Kono hara wonaali oti e nder o balɗe 10 fof oti ƴettaali deftere Allah nde jangi. Ɗum ko hunde so oti ɗuɗɗini janngu won ko waɗa noon kadi e waɗu ɗuɗɗingol takbiraatiji ɗin. Ɗuɗɗingol takbiraaji ɗin, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Ɗuɗɗingol maakugol ɗum kadi ko hunde labaande noon, ko hunde moƴƴude noon, hunde weltinande Allahu subhanahu wa ta'ala. E no jeeya e muɗum kadi ɗuɗɗingol ittugol sadaka, ɗuɗɗingol ittugol sadaka. Ɗuɗɗingol ittugol sadaka kadi e nder ɗe balɗe 10 ɗo ko hunde moƴƴude noon. O tigi moƴƴo e julɓe ɓen. Julɓe ɓen, wano lowɓe ɓen, wano miskinɓe ɓen, wano kenguɓe ɓen, wano alyatimaɓe, wano miskinɓe ɓen. Ɗuɗɗingol moƴƴagol e ɓe ɗum no laba hitande fof tentini noon kañum kadi ka 10 arano donkin ɗo. Ɗum ko hunde labande noon. No jeeya kadi e golleji kadi golleteɗi kadi ka 10 arano ka donkin ɗo o layya ko waɗete ñande julde. Layya on, ittugol layya on kadi ko hunde labande, ko hunde moƴƴunde, ko hunde weltinayde Allahu subhanahu wa ta'ala, ko golle weltinayde Allahu subhanahu wa ta'ala. Musidɓe tedduɓe, ɗi golleji ɗo fop ko golleji weltinayɗi Allah, ko golleji wonayɗi sabu julɗon heɓa baraji ɗuuɗuɗi,
e nder o sappo arano donkinɗo ɗe ñalaade ɗo ko ñalaade jeyaade ko ñalaade jeyaade ñalaade ɓurɗe ɗe yiɗeede ka allahu subhanahu wa taala yo allah koye moƴƴereji ko woni kon e majje. aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن بلادنا تمر بمرحلة مهمة من تاريخها، مرحلة الانتخابات النيابية، وهي تحتاج إلى وعي وحكمة. إن الإسلام دين الأمن والسلام، وقد أمرنا بالمحافظة على الأرواح والممتلكات ونهانا عن الفوضى والاعتداء، فواجبنا في هذه المرحلة الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي وتجنب العنف والتصادم والالتزام بالقوانين والدعوة إلى الخير والتحقق بالأخبار. hara yo musidɓe tedduɓe wawi yettugol allahu subhanahu wa ta'ala juulayno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam on ɗaɗɗirama hulwol allahu subhanahu wa ta'ala. hara yo musidɓe tedduɓe ligue islamique o waɗi khutba ɗiɗaɓo on fi honɗum ɓayɗen andi o lagine no fokkitani ko wiyete kon élection fi suɓugol ko hemɓe wonata maire, hemɓe wonata chef quartier, non ha yaltoyi. joni noon haray ɓe holli wondema awa haray dey ko wiyete élection ɗum hana wonde sabu gereji, hana wonde sabu sonko, hana wonde sabu lurralji, hana wonde sabu bonnugol jawle, ma sabu bonnugol wonkiji, ma memmingol fitnaji. haray ɗum ɗo fof hina ko haani. haray musidɓe tedduɓe e julɓe ɓen no haani e yurmodirde, jokka en ɗan nafidira. amma ko wiyete kon yennidirgol, hoynidirgol, hayfidirgol, ɗum ko hunde togande non, ɗum ko hunde togande non. sere dina men on tigi ino toŋi ɗum. allah subhanahu wa taala o seede mum o janti ɗum e ɓuranare makko teddude, o wi wala tasubbu alladina yad'una min duni llah fa yasubbu llah adwan bigayri ilm kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. o aya ɗo no holli wondema ko wiyete ko yennugol ko hunde togande, ko hunde harmunde, ko hunde bonde. ko ɗum waɗi so allah subhanahu wa taala o wi ɗo wo taw yennu sanamuji ɓeyaɗi nde sakko kamɓe kadi ɓe murta ɓe yenna allah subhanahu wa taala e hoore majjere nde ɓe wondi nden. taw waɗu ɗum dey, taw waɗu ɗum. haray shairum inni walaqad amurru ala allaimi yasubbuni famadaytu thammata qultu la yanini. donc ɗum fof ɓe holli wondema haray ko wiyete ko yennugol ko hunde togande. haray no yo musidɓe tedduɓe, se yiltitike hella ka galleji, hella ka ɓe ngureji, wattane yiili en fappu meɗen en torode ndi yandi lillah wa fillah. goto kala yo fuɗɗor hoore mum ɓe togana hoore mum ko wiyete ko yennugol. jongalle on eto hara wonaali yennowa misal wano sonnaɓe ɓen, ma wano pay koy nenejo kadi eto hara yennata modi mum, yennata ɓiɓɓe ɓen. pay koy kadi koye togane yendirgol hakkudeji makkoyi. pay kun si bonni, si tawi be wowla haalawol eto haalawol ngol wowlatangol, hara ko haalawol labangol ngol tawata ɗo bari firo nafaygo, hara wona ko wiyete kon huɗugol. misal joni so tawi ko fu waɗi goɗɗina inna yo allah fewne, yo allah fewne. andi ɗon a du'animo yo allah fewnimo. si allah fewnimo joni hande kadi o watta ella. si tawi o salino ko nelɗamo ko hande kadi joni o jaɓay. si tawi koye bonnere o waɗi joni hande kadi o watta bonnere ɓay allah fewnimo. haray ko ɗum. so tawi noon be kadi be wowla awa inne be awale yennale goy awa eto bete inna awa mi foccete. sa waɗi hunde kaari mi foccete, sa waɗi hunde kaari mi piyete. ɗinna konnguɗi kanuɗi noon, kono ɗiya konnguɗi to ɗiya mi soomi be mi fe mi laɗɗin ɗon ko reneteɗi e mum, ɗin ɗon ko pottiteteɗi. en fof toga mum julɗo kala e togan hoore mum sugu ɗin konnguɗi ɗon, sabu ɗin ɗon konnguɗi ko konnguɗi kanuɗi. haray pay koye boyno jogii ellaji,
ta ko koye jarribora taway koye jarribora ko wiyete ko mawɓe huɗayɓe no woodi neneɓe goo tawa heña tawa huuɗi paykunkun ɗum waɗetake paykun huɗetake to ngeli hay mummunteji ɗin hana huɗede ko ɗum ɓe fopputuɗo ñande go waɗogol jihaadi goɗɗo go o huuɗi ngeloba makko man temaki yiltemba en yadata e ngeloba huɗamba baɗo yiltemba ay tumba huɗa jomma ba huuɗiba yiltembe to pottinemba ittema nder gal e jonno hay ngeloba soni huɗama woni joni mbannon koye pottine mbannon mba tawetaki e luttuɗi ɗin bani adama on noon musidɓe tedduɓe e to ɗe renen ɗenɗe men e ko wiyete hoyre ko waɗi hoyre e kuddi ɗum ko kañum on oti si woni o reeni ɗengal makko ngal e yennugol e huɗugol hande kadi lonto ɗum noon ko konnguɗi moƴƴuɗi ko konnguɗi nafayɗi ko ɗum noon woni ko hana jantede ɗum noon woni kaka suudu ɗum woni kaka e kawtal ɓeɓen ɗum woni ko e ɓeygureji ɗin woni ko e gollideteɓe ɓen woni ko e hawrodirteɓe ɓen goto kala e to hara ko konnguɗi moƴƴuɗi woni ko makata ɗum woni ɗum ko hunde labare noon ko hunde moƴƴude ɗo ko waɗi neɗɗo marɗo a haqqille on o miijitoto si o wowlata de dow si o miijito no o miijitoto woni ene ngol konngol simi wowlingol ene konngol battinta simi wolingol konngol hara ngol nafay ta simi wolingol ngol lorra so tawi ngol nafay yomi wolungol so tawi ngol lorra mi fankugol ta mi wolungol few ngol konngol simi wowlingol Allah weltoto ta simi wowlingol ngol tikkinayi Allah seytane welto so tawi ngol weltinayi Allah ɗum yomi wowlungol so tawi ngol tikkinayi Allah ngol weltina seytane yomi fankugol ɗon tan mi wowlungol haray ko ni woni ko hana warrede ko ɗaɗi ɓe inni marɗo haqqille da'iman e konnguɗi moƴƴuɗi ɗi woni ko makata konnguɗi bonɗi ɗin haray o tigi o renoto e majji wama yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid oti wolata konngol sona ɓe malaikaɓe hiɓe watti yiili hiɓe jenti hiɓe windude kadi kala oti ko wowli ko ɗum woni ko windete Allah dandu noon tawde ko hoyreji e kuddiji woni ko windante o tigi koye taw ko konnguɗi labaɗi konnguɗi moƴƴuɗi ko ɗum ɗon woni ko nafata kon en torki allahu subhanahu wa ta'ala o yo Allah maɗɗin en konnguɗi moƴƴuɗi Allah arsuko en makugol konnguɗi nafayɗi Allah arsuko en wonugol du'antoɓe hoore me'en du'ano ɓeygureji men ɗin du'ano musidal men ngal du'ano kawtalɓe men ɓe du'ano dendangal julɓe ɓen Allah dande wonugol huɗoɓe Allah dande wonde huɗoɓe ɓeygureji men huɗa rewɓe men huɗa ɓiɓɓe men huɗa kawtalɓe men Allah dande wonugol huɗoɓe birahmatika ya arhamar rahimin en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala kadi tawɓe no jogino fajjereji yennugol e huɗugol yo Allah accimɓe ɗum ɗon artiraɓe ka lawol sellugol nde tawno ko ɗum ɗon woni ko nafata birahmatika ya arhamar rahimin en torki Allah subhanahu wa ta'ala o sappo donki mo jantiɗen fimum ɗo yo Allah tawnu en ɗen ñalade tedduɗe ɓayɗo e ɓattade kadi ko ɓe Allah hoddiri ɓe yo tawegoye tawete yo Allah hara hayɗen yo Allah tawara hiɗen jeeya e tawete ɗen e kañum eɗe ñalade tedduɗe ɗo yo Allah taw hara hiɗen muyana heɓugol moƴƴereji ko heɓoto kon ka sappo donkin arano ɗo kadi birahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون